Rero muri studio tugarutse n'amakuru adasanzwe utasanga ahandi uretse hano ku murongo wacu mugari urajwe inshinga no kubagezaho amakuru agezweho kandi yizewe. Tugarukanye byinshi cyane rero utasanga ahandi, tugarukanye amakuru menshi utasanga ahandi uretse hano ku murongo wacu mugari urajwe inshinga no kubagezaho amakuru agezweho kandi yizewe nyamuneka muri rusange. Mbanza gusuza abakunzi bacu badukurikira bari mu gihugu cy'u Rwanda, hanze y'igihugu cy'u Rwanda, byaba ari muri Afurika, mu Burayi, muri Amerika, muri Aziya. Turabakunda cyane, niyo mpamvu tuba twigarukiye hano muri studio n'amakuru adasanzwe. Nimugire amahoro, impagarike n'ubugingo mu mutima wanyu. Wowe unkurikira mu gihugu herereyemo ari mu masaha ya kumanywa, byaba ari mu masaha nimugoroba cyangwa se mu masaha ya ninjoro, byaba ari mu gitondo, biraterwa n'ingenga bihe yawe uko ihagaze. Nzanye icyitwa makuru, nzanye icyitwa imiripuko idasanzwe. Mu gihugu cy'u Burundi ibintu byakomeye cyane. Mu gihugu cy'u Burundi imbonerakure zikomeje kwirara mu baturage ahitwa Rumonge. Hakomeje kubera ikibazo gikomeye cyane ku ruhande rw'abaturage ba Rumonge. Rwose bakomeje gutatabaza bahamagaza bavuga bati ariko Evariste Ndayishimiye rwose nyamuneka ko wimitse ingenga bitekerezo y'ivanguraamoko mu gihugu cy'u Burundi tukakureka ugakora ibyo ushaka, ko wasahuriye mu nduru mu gihugu cy'u Burundi ndetse kandi bikarenga ukajya no gusahura ku butaka bwa Kongo, wagize ikigongwe ukatubabarira rwose ugaca inkoni zamba nibuze ugakorera yuko aba baturage ari abawe, aba baturage ari abavandimwe bawe kandi watorewe kubayobora. Ni nyuma yuko biri kuvugwa yuko umutwe wa Red Tabara leta y'igihugu cy'u Burundi ndetse n'igisirikare cya FDNB bari gukeka yuko umutwe wa Red Tabara wamaze kwinjira ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi. Turabyinjiramo neza rero. Hari agace bivuga yuko hari umuturage w'umugabo wishwe ufite imyaka 51 hariya mu gihugu cy'u Burundi. Turaza kubabwira ese uwo muturage yitwa nde, yiciwe mu kahe gace, yishwe azizwe iki, byose turabyinjiramo ndani kwa ndani. Ngewe rwose icyo nkora no gutohoza amakuru kandi mwinjiramo neza rwose nkamenya uko ibi bintu bihagaze kandi nkamenya n'intandaro yabyo. Turinjira rero ku makimbirane akomeje kugenda aca ibintu ku ruhande rwa leta y'igihugu cy'u Burundi, aho uwitwa Perezida Evariste Ndayishimiye leta y'igihugu cy'u Burundi, abanyepolitike bamwe na bamwe, abatavuga rumwe nawe n'abavuga rumwe nawe bakomeje kumusaba guhagarika ubufatanye hagati ye n'umutwe wa FDLR wavuye mu Rwanda mu 1994 ugahungira ku butaka bwa Kongo, ndetse kandi benshi muri bo bagahungira ku butaka bw'u Burundi nyuma yuko n'imirwano yakomeye cyane. Benshi muri bo uwitwa Evariste Ndayishimiye akabakura ku butaka bwa Kongo akabahabwa n'uwitwa Perezida Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo ngo abacumbikire. Nyuma yo kubacumbikira kugira ngo imiryango mpuzamahanga izaza gukora ubushakashatsi izasange iyo FDLR ntayiri ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ariko uyu mugabo ibintu byamubanye ikibazo nyuma yuko afashe umwanzuro yuko bano ba FDLR agiye kubashyira hagati mu gisirikare cy'u Burundi. Abasirikare barahiye basizoye baravuga bati twebwe ntago turi bubyemere mu gihe natwe imishahara tutari kuyihabwa neza, turi kuyihabwa ibice. Mutubwira yuko hari ibyo muri gukora igenamigambi mu gisirikare cya FDNB, niba igenamigambi ry'igisirikare cyangwa se igenamibare ry'igisirikare cy'u Burundi harimo guhemukira bamwe mu baturage b'igihugu cy'u Burundi, ako kaba ari akaga ku ruhande rw'igihugu cyacu. Nyamuneka rero ibi bintu bikomeje kuzambazamba ndetse kandi bikomeje gukomera cyane. Turabyinjiramo rero, icyo kibazo nacyo gikomeje kugenda giteza inkeke ku ruhande rw'igihugu cy'u Burundi. Turinjira ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Intare za Sarambwe zongeye gukora operation simusiga intwaro yitwa BM21 ndetse na BM23. Nyamuneka ngibibunda bya muzinga babihagaritse ahitwa Remera basheringa mu misozi ya Sanje. Abarundi birukanka kibuno mamaguru, abakuyemo impuzankano zabo, abakuyemo inkweto zabo bakirukanka bambaye ibirenge. Nyamuneka abajugunye imbunda barazijugunya, baravuga bati reka rwose ibyo twahuriye nabyo muri Kivu y'Amajyaruguru hariya muri teritwari ya Masisi, za Rushuru, za Nyiragongo, mu bisozi myinshi itandukanye hano Sud Kivu, za Bukavu, uko twahapfiriye twarabibonye. Rero twebwe ntabwo ibi bintu turi buze kubyihanganira. Abarundi bakomeje guhunga urugamba ndetse n'abasirikare ba FARDC, ari nako nanone ukwisubiranamo ku ruhande rw'igisirikare cya FARDC bikomeje kugenda byiyongera. Ni igisirikare cya FARDC gikomeje kugenda gisubiranamo. Bamwe barahunga urugamba ngo bageraho bari bonyine ngo bagatangira kurasana
ngo bagatangira kwicana, Wazalendo bashinze abasirikare ba FARDC kwirukanka ngo kandi ari bo bafite imbunda ziremereye, ari nabo bahawe imyitozo ihagije yo guhangana n'umwanzi. Nyamuneka ibi bintu ntago biri buze koroha, turabyinjiramo neza mbabwira uko bihagaze. Ni imirwano muri Sud Kivu, intare za Sarambwe zirashaka Uvira hasi hejuru, mbamenyesha yuko zatanze igihe kingana n'amezi 2, ukwezi kwa 9 n'ukwezi kwa 10. Intare za Sarambwe ziri kuvuga yuko ibice byahariya muri Kivu y'Amajyepfo, intara ya Kivu yose igomba kuba yabaye, ibice bya Kivu yose bigomba kuba byabaye tombe, byaba Kivu y'Amajyepfo ndetse na Kivu y'Amajyaruguru, kandi bakavuga yuko ahitwa Uvira hakungahaye cyane ku bijyanye n'abaturage b'abacuruzi. Uvira irimo ibitaro, Uvira irimo amafarumasi yigenga arenga 150. Mama 23 iri kuvuga yuko ari ahantu ihashaka kandi ishaka ko habohoza kugira ngo abaturage babeho neza. Nyamuneka rero ibi byatumye Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo bamaganira kure cyane ngo ibikomeje kugenda biba ku ruhande rwa FARDC no ku ruhande rwa Mama 23, ngo nyuma yuko umutwe wa Mama 23 ndetse na FARDC bose bari kwirengagiza agahenge kashyizweho n'ibiganiro byabereye i Doha muri Katari, ndetse n'ubuhuza hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'umutwe Prota n'igihugu cya Katari. Ndababwiza ukuri yuko rero ibintu bikomeje kuzambazamba, kandi nkababwiza ukuri ko ibintu bikomeje kugenda bikomera, ari nako none icyitwa societe civile ikomeje kugenda ibirenganiramo. Abarundi 8 bamaze umwaka urenga bafungiwe ku kibuga cy'indege cyo muri Philippines. Nyamuneka babuze uwubatabara mu gihugu cya Philippines, ngo Abarundi barenga 8 bamaze umwaka bafungiye ku kibuga cy'indege ariko saba Abarundi bo ko numva ibibazo byabo bikomeze kugenda byongera. Nagira ngo n'Abarundi bari kubabarira mu gihugu cyabo, wenda abandi bakabarira haraza Tanzania bari kurwana n'uburyo babirukana, abandi babafunga nabo ku mugabane Burayi. Koko nagira ngo Abarundi bari kubabarira muri Amerika ho uwitwa Donald Trump ngo agiye kubapakira nk'ibitoki akabazana mu gihugu cyabo, none n'abari hara ku mugabane Burayi koko bari kurengana. Ariko Abarundi ni muhumure, Imana ibereye kubatabara. Abarundi 8 bamaze umwaka n'amezi 2 bafungiye ku kibuga cy'indege cyo mu mujyi wa Manila muri Philippines, baratabaza basaba ko ubufasha basaba ubufasha bwo kuhavanwa. Aba Barundi barimo abakobwa 2, abagore 2, abana 2 ndetse n'abagabo 2, bavuga ko bisanze ari imfungwa zifungiye i Manila ubwo bahacaga bajya gushaka ubuhungiro hagati ya Gicurasi ndetse na Kamena, ngo nibwo bageze muri Philippines, aho bari bizeye ubufasha bw'imiryango yita ku mpunzi bwo kubona ibihugu bahita berekezamo, gusa birangira batemerewe gusohoka ku kibuga cy'indege. Bashyizweho kuba bonyine ku kibuga cy'indege, akaba ariho birirwa bakahanaharara. Umwe mu bariya Barundi yabwiye BBC ko bahisemo kujya muri Philippines kuko igihugu cya Singapore bari babanje kunyuramo nta biro by'ishami rya Loni ryita ku mpunzi HCR rihaba. Ntihazwi icyatumye Philippines ifunga bariya bantu, gusa mbere yo kubaheza ku kibuga cy'indege basabwe gusubira muri Singapore, ariko nabo barabyanga. Uwatanze intabaza avuga ko we na bagenzi be babayeho nabi cyane, ati tumaze umwaka tutabona izuba cyangwa hanze, dufungiye hamwe twese, abagore, abana ndetse n'abagabo, ntacyo dufite turyamaho uretse udukarito n'udukeka dusaswa hasi twacikaguritse. Yunzemo ati aho dufungiye amatara ntazima amasaha 24 kuri 24, tugaburirwa rimwe ku munsi ibiryo by'intica n'ikize. Ikibagiranwe burundu cyo ni ukuvurwa, abenshi turwaye impyiko ndetse na madiyabete. Abo Barundi kandi bavuga ko hejuru yo gufatwa nabi banatotezwa ndetse bakanabwirwa amagambo y'ivangura
bakanabwirwa amagambo y'ivangura n'abashinzwe kubarinda. Bavuga ko kandi nyuma yo kwimwa ubufasha na HCR Philippines ndetse kandi na leta y'igihugu bitabaje imiryango yita ku mpunzi y'i Burayi babinyujije mu ishyirahamwe ry'impunzi z'abarundi ziba mu Bubiligi. Desire Ndayizeye uyoboye iryo shyirahamwe avuga ko nabo bagerageje gutabara bariya bantu ariko bikaba byaranze. Ati twitabaje SCR gusa biranga. Abarundi rero twategereje ko muduha, bavuga yuko bategereje ko baduha ibisubizo kirambuye. Bati turaheba ibirimo gukorwa abarundi muri Philippines ni uguhonyora abaturage uburenganzira bwa muntu. HCR y'i Burayi yo ivuga ko imaze igihe ivugana n'inzego zirimo leta ya Philippines ngo bariya barundi bafungurwe ariko bikaba bitoroshye. Muri Mutarama uyu mwaka Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'u Burundi yatangaje ko naho yahera itabara bariya abaturage bayo ngo kuko banze ko nimero zabo za telefoni zimenyekana muri iriya minisiteri. Nyamuneka ibintu birakomeye cyane. Ariko mu gihugu cy'u Burundi, iki gihugu cy'u Burundi nubwo tuba turi kuvuga amakuru ariko tujye tubanza tunaganiye. Mu gihugu cy'u Burundi harimo ibibazo kandi ni ibibazo bikomeye cyane, kandi ni ibibazo ubona yuko bimaze iminsi bifata intera mu yindi, uko umunsi ugenda uzahaza undi. Abaturage babo mu gihugu cy'u Burundi baravuga bati twebwe turashaka gutaha, turashaka gufungurwa, ariko nanone bakavuga bati nubwo dufungiye muri Philippines ntabwo dushaka gusubira mu Burundi. Arega mu Burundi ibibazo byaho birakomeye cyane, kandi urabona yuko politike aho iri kugenda yerekeza biragaragara ko Evariste Ndayishimiye nawe ibintu bimukomeranye kandi biri kumubana ihurizo. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump ndetse na Putin w'Uburusiya bahuriye muri Alaska aho bagiye kuganira ku biganiro bigamije gushakira igisubizo mu guhagarika intambara yo muri Ukraine. Nyuma yuko Donald Trump ndetse na Vladimir Putin muri no minsi rwose bisa naho intambara isa naho yagabanyije umurego, ariko uwitwa Perezida Vladimir Putin we akavuga yuko mu gihe igihugu cyo ari cyo cyose byaba ari Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi byabikomeje kugaragaza yuko bishyigikiye Ukraine bikirengagiza ubusugire ndetse n'ubudahangarwa bwa Vladimir Putin cyangwa bw'Uburusiya, ngo Vladimir Putin azakora igishoboka cyose akihaniza umwanzi kandi yivuye inyuma. Mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndagira ngo abariho dusorezaho gato rwose tunyuramo twihuta. Intare za Sarambwe hari igitero zagabye baturutse ahitwa mu Mosho n'Umusada. Bivuga yuko guhera ku munsi w'ejo ibimodoka byatangiye gutunda abasirikare bibakura hariya za Bukavu bibamanura hano za Mumosho ndetse na Kamanyora baberekeza mu byerekezo bigana hano za Remera. Ubwo gahunda bari bafite ni ukugaba igitero hariya Sanje nyuma yo kumenya yuko igisirikare cy'u Burundi hari abasirikare bari bambukije ikiyaga cya Tanganyika baje gutanga umusada mu misozi za Uvira ngo bakaba banakuramo iriya misozi za Kamanyura na Mumosho. Ariko ibintu byababayeho ku munsi w'ejo mu masaha y'ijoro. Ni igitero intare za Sarambwe zagabye mu masaha y'isa 5 za nijoro n'iminota 40 nk'uko amakuru nyesha ababarizwa muri uno mutwe bakomeje kubimbwira. Yanyandikiye arambwira ati bwana munyamakuru, nyuma y'agasuzuguro gakomeye cyane ku ruhande rwa leta ya Kinshasa n'abasirikare b'Abarundi ndetse na FDL na Wazalendo, twagabye igitero simusiga mu musozi witwa Sanje, kandi ni umusozi urimo Abarundi benshi. Ariko nagiye ngumenyesha yuko iki gitero ni igitero cyabaye intsinzi ikomeye kuri twebwe ndetse n'ubudahangarwa, kuko Abarundi twongeye kubatitiza, twongeye gutitiza FARDC n'abafatanyabikorwa babo. Bivuga yuko bagejeje no kubacumacuma imbere bageze mu gace kitwa Buvoroko hafi y'ikiyaga cya Tanganyika. Wazalendo ngo batangira kurasana n'abasirikare ba FARDC ndetse n'abasirikare b'Abarundi. Wazalendo bashinza abasirikare b'Abarundi ndetse n'aba FARDC kubajyana ku mirongo y'embere ku rugamba bakabashyira ku mirongo njyarupfu, kandi nyabaranga aribo bafite imyitozo ihagije n'imbunda zirasa neza mu buryo butandukanye n'ubwo bo bakoresha. Nyamuneka reka mbifuriza amahoro n'imigisha. Amakuru y'uwayavuga niyayarangiza, reka mbesoreje ahangaha, nimukomeze mumererwe neza.
makuru abadasanzwe abakomeje kungeraho aka kanya, aho mba mbifuriza impagarike n'ubugingo mu mitima yanyu kandi mbabwira nti mubane nanjye umunsi ku munsi ndetse n'isegonda ku isegonda, maze ubundi amakuru abagezweho by'umwihariko hariya ku butaka bw'u Burundi ndetse no ku butaka bwa hano ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nyabagezeho muri rusange. Nshuti bavandimwe rero, igikomeje kugenda kigaragara ubwo nikomereje cyane kandi mba niteretse mu makuru abadasanzwe mu gihugu cy'u Burundi ariho mpera. Corinne Mujejuru ndetse no mu bice bitandukanye hariya za Muyange, mu misozi nka Gitaza ndetse n'hariya mu misozi yegereye mu mujyi wa Bujumbura, birumvikana yuko Gitaza n'ubundi ni muri Bujumbura, birumvikana yuko mu byerekezo bya Gitega ndetse kandi no mu byerekezo bya Magara n'ahitwa za Minago, aha hose igisirikare cy'u Burundi muri ano masaha turi kuvugana ibimodoka bihetse abasirikare, ibimodoka bihetse imbunda bya muzinga bikomeje kuzanwa rwose, ibibunda bya muzinga byerekezwa hafi neza y'igihugu cy'u Burundi, hafi neza y'igihugu cya Kongo, hafi n'ubundi kiyaga cya Tanganyika, nyuma y'uko umutwe wa Red Tabara urwaniye n'igisirikare cy'u Burundi mu gace kitwa Bururi. Iyi ni Bururi bivuga yuko ngo igisirikare cya FDN byari cyo gisirikare cy'u Burundi gikomeje kwitwaza ngo umutwe wa 23 ngo waba ari wo wagabye igitero mu gihugu cy'u Burundi mu rwego rwo kugira ngo iki gihugu cy'u Burundi kitohereza abasirikare ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bye mu bice bya Uvira. Ariko bikavuga yuko umutwe wa Red Tabara bitewe n'ibikorwa umutwe wa 23 ukomeje kugenda ukora mu bice byinshi, wagize ute wabaye nk'uwigira isomo rikomeye cyane ku ruhande rw'umutwe w'intare za Sarambwe. Baravuga bati twebwe noneho gahunda ihari ni ukwataka tutababarira, kandi gahunda ihari ni ugukubita ababaza iki gisirikare cya FDNB ndetse n'aba FDLR n'izi mbonerakure zikomeje kubabaza abaturage benshi, by'umwihariko ubwoko bw'abatutsi mu gihugu cy'u Burundi. Biravuga yuko bwugarijwe, biravuga yuko bufite ibibazo, biravugwa yuko witwa Evariste Ndayishimiye afite ivanguramoko, byaba ari mu banyepolitike, byaba ari mu gisirikare cya FDNB. Ivanguramoko ndetse n'ivanguraturere riravuza ubuhuha, kuko nk'ubu biravugwa yuko hari abaturage mu gihugu cy'u Burundi batari guhabwa imyanya mu nzego zitandukanye. Benshi bashinzwe iki? Aba bose barashinzwa gukorana na Red Tabara, kandi biravuga yuko cyane cyane abakomoka muri ubu bwoko bw'abatutsi aribo bakomeje gushinzwa gukorana n'umutwe wa Red Tabara. Ibi ngibi abaturage bavuga yuko bibababaje cyangwa se bavuga yuko bibateye agahinda. Hagomba gukorwa igishoboka icyo cyo cyose kugira ngo abaturage barengerwe, ubuzima bwabo buve mu kaga, nk'uko uwitwa Evariste Ndayishimiye we akomeje gushyira abaturage be mu kaga, kandi abikora ku cyitwa ivanguramoko akomeje kugenda ashyigikira cyane mu kino gihugu cy'u Burundi. Bivuga yuko riri buze no kororeka iki gihugu, kuko Red Tabara ngiri gukorana bya hafi n'abaturage batuye muri byerekezo bya hariya za Nyanzareke, hafi hano mu kiyaga cya Tanganyika, hariya za Karonda ndetse na za Makamba, utibagiye mu byerekezo bya hariya muri Bururi habereye icyitwa imirwano, icyitwa isasu ryavuze ngo imbunda ziri mu bwoko bwa 12 PKMM nizo zavuze hara muri ya bice, kuko ngo urusaku rw'amasasu rwavugiye ahitwa Bururi rwumvikanye mu byerekezo bya hariya za Kanyuzwa ndetse na Corinne Mpingwe. Ibi rero bivuga yuko ibintu n'ubundi bikomeje kuzambazamba mu gihugu cya Kongo, kandi ibintu bikomeje kuzambazamba no mu gihugu cy'u Burundi. Ibibona yuko bikomeje gushyira mu ihurizo rikomeye buno butaka bw'igihugu cy'u Burundi, kandi bivuga yuko n'abaturage batuye mu bice byinshi bitandukanye byo mu gihugu cy'u Burundi, abenshi begera hariya mu gihugu cya Tanzania, hariya za Muyinga ndetse na za Tetero, mu byerekezo bya hariya muri za Kumama ndetse na za Yaranda na za Tanga na zariya za Corinne Tunga. Aba bose ngo batangiye guhungira hariya za Tanzania, ariho bari kwigira, nyuma yo kubona yuko ibintu bikomeje kugenda bizambazamba cyangwa se ibintu bikomeje kugenda biba ikibazo ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi. N'ubutaka bw'igihugu cy'u Burundi nababwiza ukuri yuko ibyacyo uretse kuba wabasengera nta kindi wakora, kuko igihugu cy'u Burundi kirugarijwe. Igihugu cy'u Burundi kiri mu icuraburindi, igihugu cy'u Burundi ni ukugisengera. Nyamuneka ibintu ntabwo biba byoroshye. Ngemba ngira ngo mbahe icyitwa amakuru abagezweho, mba ngira ngo mbahe icyitwa amakuru aba yizewe isegonda ku isegonda ndetse n'umunsi ku munsi, utandukane n'amakuru y'ibinyoma y'ibinyamakuru bitizewe aza kubwira ngo mu Burundi ngo perezida ngo yasitaye itura hasi, uza kubwira ngo perezida ngo ibiki n'ibiki. Nk'ubu
biravuga yuko perezida impamvu ikomeye cyane ejo ku munsi w'ejo habaye inama ikomeye cyane hagateguzwa yuko ari buyizemo. Iyi nama yabereye hariya za Gitega yari igizwe n'abasirikare benshi mu gihugu cy'u Burundi. Uwitwa Evariste Ndayishimiye ntayizemo ngo nta yindi mpamvu yabiteye nuko yamaze kumenya amakuru yuko ngo hari buzemo za abari muhakanye cyangwa se abari munyomoze mu ngingo nyinshi ashaka kugaragaza mu rwego rwo kugira ngo yohereze abandi basirikare ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ndababwiza ukuri yuko rero ibintu bikomeje kugenda bikomera cyane ndetse kandi bikazambazamba kuri buno butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse no ku butaka bw'u Burundi, aho nakubwiza ukuri yuko umutwe wa M23 nk'ubu mu bice byahariye muri Uvira ikitwa imirwano ho irakomeje. Za Sanje kuri uno munsi habereye imirwano, ariko ngo ni imirwano bivuga yuko twari udutero tudakomeye cyane. Igisirikare cy'u Burundi cyagabye hariya Sanje tuza kubirizwa n'umutwe wa M23 ndetse biza no kurangira abasirikare bagabye igitero, benshi muri bo bafashwe nk'amatekwa ndetse abandi bararaswa. Ibi rero ndakubwiza ukuri ko bikomeje kugenda bikomera cyane kandi bikaba n'ikibazo gikomeye cyane kuri uno butaka bw'u Burundi bukomeje kugaragaramo ikitwa imirwano idasanzwe ndetse n'intambara idasanzwe ndetse n'ubutaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho intare zasarambwe zambariye urugamba kandi ngo zambariye gutsinda. Nyamuneka ahangaha tuba tuvuga amakuru, ntago tuba turi gufana kandi tuba tuvuga ibyigaragaza buri wese yashyira mu nyurabwenge akumva di niko nanone bimeze. Deployment ku ruhande rw'intare zasarambwe barakomeje cyane mu bice bya hariya za Pinga, mu byerekezo bya Peti na Burayi, hariya mu byerekezo bya Karembe, aho hose intare zasarambwe zahadeployinze nyuma yo kumenya amakuru yuko muri gahunda FARDC ifite kwambura ibice M23 bya Warikare ifite na Rubero. Aha hose rero niyo mpamvu intare zasarambwe zambariye urugamba.